ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 18 сентябри соли 2023 мебошад ва ман қарор дорам дар ноҳияи ашт. ман пеш аз он ки ба шурӯъ кунам барнавор ба ҳамин додаракам алишер ҳоҷи алишер миннатдории худамро баён мекунам ки маро гирифта аз хуҷанд то ҳамҷо овардан раҳмат барои навор барои подписчикҳо пешниҳод кардан ва қайд кардан ҳастам ки ин пешниҳоди ҳамин ҳоҷи алишер аст ки оиди дарахти хулул дарахти хуч мана ин кас ронандаамон бародарамон парвизҷон гирифта овард. ин кас ба ҳам як ҷаҳон ташаккур ва акаи ҳасан ки соҳиби ҳамин плантатсияи хуч мебошанд дар бораи хулул, яъне ки инро дурустияш настаран ва хулул номаш, яъне хуч, яъне шиповник ба русиш. ҳозир ман ба шумо навор гирифта оиди ҳамин парвариши настаран, хулул, шиповник як иттилоъ метиҳем, чунки ин бизнес, ин тиҷорати тиллоӣ номида шудааст. золотой бизнес мегӯянд инро. ана ин намуд набуди королевский будааст. ҳамдиёрони азиз, шиповник королевский. ҳозир ман аввал як бутун навор гирифта баъд аки ҳасан қатӣ савол ҷавоб мекунем. ана ин дар ҳақиқат ин донааш ангури калонбарин. ина бинед ҳар якташ дута сета бастагӣ, дута сета бастагӣ. ина бинед ҳамдиёрони азиз, як тамошо кунед, роҳат кунед. ман ба шумо барои бизнеси шумо хеста ноҳияи ашт омадам ки ба шумо нишон диҳам ки ана ҳамин чизро парвариш кунед. ина бинед хай ҳамин хел рафтагӣ то ҳамунҷо ҳам хел рафтагӣ ҳамаш настаран ҳамин хулул. ҳозир аки ҳасан қатӣ мо ҳам суҳбат мешавем. ана инҷошо бинед ва якчанд савол метиҳем оиди ҳамин парвариш. ин кас ниҳолашро доранд ва ба фурӯш баровардагӣ ба воситаи ман баъд метавонед ҳаминро харидорӣ кунед. дар ҳақиқат чиз будааст. кам хор дорад, бисёр хор надорад. ҳозир пеши ака ҳасан мерем. аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ, имрӯз чиқдир ки ман қайд кардам, мо дар меҳмонии акаи ҳасан. акаи ҳасан яке аз деҳқонҳое ки дар самти хулулпарварӣ, хучпарварӣ, шиповникпарварӣ, яъне ки настаранпарварӣ. ман ба чанд лаҳҷа гуфтам ба шумо, ба забони русияшам гуфтам. ин королевский настаран мебошад, королевский королевский хулул мебошад, королевский хуч. ана ин яке аз беҳтарин тиҷоратҳо. ака ҳасан, шумо гӯе ки ҳамин дар ноҳияи ашт асосан ба хулулпарварӣ бисёр хулулпарварӣ сони вай зандолӣ хулулпарварӣ. акун ман ино чанд сола мана ҳамин дарахти чанд сола? 7 сола шудагӣ. 7 сола дарахт. чанд километр як буташ? ин ҳамин ман миқотор шунондагӣ вай сол 7 донаи 300 чанқа гирифтам чинда. 7 дона? аз чанд қадар гирифта? ҳамин миқотор 2 гектар. 2 гектар бо дурнишанда 3 қатор зандола. чанд ба чанд мешунонед ина? 5 ба 3. 5 ба 3 мешунонем. ин хелаш қатор 5 байни дарахт 3 пур мекунад. пур мекунад. ҳамина 4 канда шунонданам мешад. чунки байни ин оянда як дигаршо мерасад як дигаршо 4 шинонем мешад. чиндам сал вай мешад. 5 ба 4 шумо пешниҳод мекунед. шинонем барои гирди мисол мегирем боғ кунеду гирдашро махкам карда шавед. чанд ба чанд шинонем? 1 метр ба 1 мешунонем. 1 ба 1. ҳамдиёрони азиз, барои бизнеси хуч, барои тиҷорати хуч, яъне ки 5 ба 4 мешунонед. 5 ба 4 мешунонед ва агар шумо гирди деворатонро, гирди боғатонро девор кардани бошад ки ҳичи надорад, инҷа ҳич чизе омада наметавонад, 1 ба 1 мешунонед. дар мобайни 2-3 сол ин маҳкам мекунад. درست گفتم؟ اکه حسن
شما اکنون درباره آب دادنش بگید. اینا هر تابستان چند مرتبه آب میتید؟ یک سال با این 7 بار کمش آب خوردن درگاه. کدام ماه ها؟ اپریل سر میکنید. اپریل سر میکنید تا حاضر با. تا حاضره. تا حاضره من خوجه 7 بار آب دادم. فاصلهش نه وای سال همین خوجه 7 تونه 300 چقدر گرفته بودم. ویا کیلوشو 22 23 آفتم بازارنده گیته میبرود. 22 23 فروخته. فروختنش با مشکلی نیست می رنگ زردالو رنگ انگور و رنگ دیگر چی؟ شیم زندالی من با این نقص. چوکی 8 هکتار باغمای زندال باغ و یا 80,000 تومان بفروختم. اینا صبحینه چند پول میشد. چند پول بفروخته دیدم؟ 7 تونش ترش خوش شود 5.5 تونه 20 تا کرنگ 100,000 همین نازی. همجوران عزیز من بلندتر گپ میزنم برای شما گوش کردن. این کس پس گپ زدم اگر نفهمیده باشید 7 هکتار زردالو دارم گفتن 80,000 سومونی فایده دیدم. 1 هکتار این یا 2 هکتار این 2 هکتار این 5.5 تونه خشک داد میگد 20 سومونی فروختم 100,000 سومونی. فرقش رو بینید چقدر کلان. انا بینید علیشیر جان شما نشون دادید که من همینجا باغ زردالو مبانش بانم با خود شنوندگی. اکای حسن من نشون دادم بعد ما نشون دادم. دیدید اکای حسن شما گویید که برای چی شما باغ زردالو مبانش با خود شنوندید یعنی خلول شنوندید نسترن شنوندید؟ من اون اینا فهمیدم اینجا هم باغ زردالو بود. زندالیا گرفته پتوفتم. آینده این 3 قطار هم گیته میپتم. جوی زردالو میشنونید؟ میشنونم اینا. همداران عزیز اکا باز میگم برای بلند شنیدن آواز من باغ زردالو بود است. مبین باغ زردالو خلول شنوندن یعنی نسترن شنوندن. اوزی انمی درختای کلون زردالو را کنده میپرتوفتن جویش با خوش میشنوندن برای که درآمدی همین خلول نسترن درآمدش بینهایت کلانتر بود است. کلان نه بینهایت کلان بود است. و من چی گفتنی من دینا بچهای فرقت شنونده اشتگی بودم بچهای با عقلش خاطی که گفته است یعنی که بازار زردالو پر شد یعنی که از حدی طلبات زیاد شد گذاشتن در کار با دیگر میوه. من پیشنهاد میکنم یکی از میوه هایی که طلباتش در جهان بینهایت نغز است یک قیمتش اهم از اونش دویمش پرورشش آسان است. سوال میکنم این یگان کسل میشود می؟ این کسل نمیشود. اینا خونگم نمیزند گرم هم نمیزند. هر سال حاصل دادن میگیرد. همینش نه. همجوری نزدیک خونگ نمیزد است گرم هم نمیزد است. هر سال میوه میداد است. سالبان نیست. نه این با من دورو پوری هم نمیتیم. 3 لیتر پلیتر فقط یک بار اخلاق گر میکنم. نیم سطلی مباینه 1 متر بالاش با کهلنبه هشلچو میزند اخلاق. دیدید که یک سال یک بار یک سطل میگه پارو میریزم اکم گوسود است. دیگر 3 لیتر هیچی نمیتیم. نگاه بینشم خدیدید یک چیزی که بمینت لیکن پولی کلان. همداران عزیز همین من حرکت دارم که بشما برده رسوندم که یک چیزی کنید که یک مالی پرورش کنید که مهنتی کم داشته باشد صرف پولی کم داشته باشد و درآمدی زور داشته باشد. یکی از درآمدهای زورترین این همین نسترن یعنی خلول می باشد. دویم پیسته می باشد. بعد بادام و چهارمغز. همین چیزها این بهترین چیزها می باشند. یک مرتبه نشون دید این نوعش خیلی نامش کارلیوسکی بوچکا خودشون بوچکا بریم بودن. ما میتونیم از شما کوچتش خریدار کنیم؟ کوچتش هم های کوچتش من وای سال علیشیر میداند یارم مرکبه من حکمی ولایت خودش کمانتیجی و رسمی کوچت پتوفته بودم. این من وای ایراپروم رئیسش خودش دعوت کرده اینجا بود. همینجا من کوچت فروختم. سون سفارش داد وای با کوچت میتید گفتم وای تباشر با همینجا من دادم کوچت
O hay ko'chat shunaqdagi ko'chat yo'q meshad. Hamdurun aziz. Vaqt hangas internet kam میگیرد. موضوع رهبران اومدیم. پیش از این گپ زنم که انا کم کوچتش دوران یعنی که نیهولش دوران 2 سالش دوران 1 سالش دوران با من مراجعت کنید با واسطه من دسترس کده میگیرید از اکم اوزی ما رهبران اومدیم با رهبران اگر تلفن من جزئیات بوناور میگیرم همین نوحیه اشت بوتون همین پوری همین خلولی باشکوی کارالevski باشکوی همه بیزنس نوحیه اشت اکن این با گذاشت همه ولی من با خدا خواهد با رفته میگیرم از همین کنیتون هم باغاتون ما خم میکنید هم همش به 15-20 سومونی میفروشید خوشکشا اینا چیندنش آسان می اینا حشارچو 1 کیلوشا میبیاد چینده میتیاد 1 سومون 50 درمی 2 سومونی میچیند همین دایم فایده های فایده میموند ما بسیار میموند ولی نه پخته این پختگی اکن سر میکنه حالا که پختگی می ولی سخت کوی باید آن خلی نشود مسیو پدادی خلی شود نمیشه وای بلوی میشه